Swkango Sakbedwgwi Phaijak NLFT tei ATTF ni Sengkwrakrok Salthamni Bagwi Tripura Bandh Wngkhormani Salo Tripura Bandh Wngkhorwi Mandai Brigudas Amchaini Rail Lama Mwthakjakha Abohaikhe Assam Agartala ni Hathai kotor Amchaio Subalshing Amchaini Lahar kotor Mwthakjakha Sekarang ini minu Sakbedwgwi tongmani NLFT tei ATTF ni Sengkwrakrok boroni manthai Sokthani 12 June salmariwa khlaijaknai Tripura Bandh hanai Abohaikhe Salo fungni simi hastini juda thaiwo khlaijaka Tripura Bandh Salo Brigudas ni rail line Kasulaikha Swkango Sakbedwgwi Phaijak Sengkwrakrok lairijaglia rail malkhong boroni kaisano sanmung Sakbedwgwi Phaimani jorawo borokna dalbidal kogrumane haste hapangte hakotor hapang tabukphano borokne manthairok rajagya ko honoi Kasulaikha tamni hingge Chini manthai na maya ni bagoi je tung ekot khai phaimani September 2004 24 tarikh tabusela Chini je ekot tabusela chumaya ko je Chini kedar accept bongya ko tabo something Chini char group mile hoise 91% se accept bongo bad baki kono accept bongya ko aini bagoi chong Chini o dabina maya sa chung o Lahar kasamo bondo khai maya Chini jodi dabina mani ma khangke chung abono kasona nai Chini main ke Chini kedar accept na nai ta 125 crore about Chini guideline no change kana nai abba ke Chini naigo we want Tripura land, we want Tripura separate admission. Egula to sob amra ekot modhe ase. Ekot tungo. Tobe chung abono mawi maya, ba kono filter khai abono. Kuthai bosten? Chung tabo kaso national highway, train and main road. Tinta jaga wo. Government hoite kuno update ramana manga tamu ke tamu to kuno update kori ko update maya sak chung je chung Chini je na hormono maya sak churoni Rosawi maya. Engka tabuk train toro tabuk no tabuk botongko kasujak no rono. Ke borno tabuk bag de thainai na abo nauron tongnai. Bag de khayoi thanai tma khai thana abo to brani bepar government sinai abo chole yakar meya song bas. To norok borno par khaya haita. Par khaya. Abohaikhe Salo fungni damsani bagwi Lahar kasujagmani no tuiwi koksanani thangai Swkango Sakbedwgwi Phaine Khoroksa Sengkwrakrok. Tini जों kasuna nangmanike Abohaino ATTF NLFT 4 तारिख सेप्टेम्बर 2024 जों कायजा त्रिपाक्षिक एग्रीमेंट खायजाक दङ ओ एग्रीमेंट नि न तुइनो जों दिनै अर रुट ब्लक खायजागो तनों दाबि के ताम न तुइ चिनि दाबि एंकाय पॉइंट तो चिनि 26 टा पॉइंट और दाबिनो तो जों समस्त दाबिनो जों उल्लेख खालायो जों दिनै दाबि खाया दिनै बर्तमान चिनि 2 বছর কাছাকাছি इंगि थांगा ता पर्यन्त जों चलिनानि मतो जों तो बाचि थानाय चलि थाना नांनाय बिले चलिनानि मतो Chini ताबो गभर्नमेंट कुनु रिजायाखो इंगाय Chini दाबि तो अंगना हिते कायसा जोंनो सीमा बद्ध खाय रिजाक आवरनि बिसिं असखाय फुलफिल खायनानि बर कक रिजाक किन्तु अ कक रिजाकनि बिसिं पानो जों ताबो चलि थानानि तो जों नांगो जों तामखाय चाय बाचि थानाय अ बाचिनानि कुनु पट करे Chini ताबो एवं जों जे ATTF NLFT वो ताक पर्यन्त एक्सेप्ट खायजागियासे हिनमानो अब कथाय 2 जन 5 जन 3 जन अबहायखे एक्सेप्ट बुंजाक ओंखाय एकमात्र एकटा ग्रुप निसमि किसे एडभान्स बुंजाक तेले जों हावो जुदि तंनानि थांगे एंगाय Chini तो जेता जों जे दफानि बागै जे बकं रमिति फिमानि Chini अप्रुव Chini गभर्नमेन्ट थानिबो तंना नांगो अर्थात अब पुरुन मायाखाय गभर्नमेन्ट थुरुदुन जनो कागज पत्र बा Chini जे डकुमेन्ट सनामै रिनानि कक ता फन्त सनामै रिया ताबुक Chini बोसाबुतै नायनादि केउ लेखा मा परा मा परिया
जे एक्सेप्ट बुंनाय जे आई कार्ड फुंनाय बस मिसे जोंनो ताबुक चीनी डकुमेंट मा खायो तेले चीनी बोसाबुते जे ताबुक ब मा परिया मा सयाको ताबुक 2 বছর কাছা কাছি तेले चीनी बोसाबुते भविष्यत बड़ थानाय चीनी प्रश्न आबो तारपरे ATTF NLFT सुदो 3 জন 4 জন बा अबहायके कोनो पार्टी खायाबले जोंनो ताङै जे कग रिमानि भारत गभर्नमेंट जोंनो जेटा कग रिमानि अ कंगनि मुताबिक जोंनो तारातारि एक्सेप्ट खालायै जोंनो तारातारिनो चीनी आइका दिनानि थं Asalo lahar kasujagma bai thangphai khlainai lukurok lama kasarona kasawai tongnani nangkha borokni manthairok rojagya sak borokni sobano rosawai nahodya khanai sakthar mungrakha Fainai Salo borokni manthai shokthaino toibi joba khlaibi thangnai khanai saka NLFT tei ATTF ni adongdo Bureau Report, Chini Khorang.